paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Ala, aginom tayo lata, babaraw. Kakaisuna na ganun ti kwartak. Tuyang, mangyag ka man iti pulutan, may. Anya pulutan, lechon manok, wano lechon babaw. Lechon manok, tuyang. Jay lupaw, wano paya. Dahita si bubukil a lechon manok, tiyag mo. Ay, wow. Kamaing! Umayan ni tuyang, babaraw. Aguma kayaw iti pulutan. Nagado nga minti kwartak kay. Ay na, talaga baknang ka, tataba daw. Saan ba? Babaraw. Amoy amatain. Adda ka bagyak abak nang iji Canada. Ay, nagsaya atay. What do yung lechon manok, apulutan niyaw? Tuyang. Mangted ka pa iti arak mi ditoy. Ayos, ayos. Mangiruar ka man kidi iti imported nga arak. Wow. Tapno maramanan damay. Oh, wow. Wan ba daw? Sigay, mapanakaw. Mano kayo aming adda dito'y paradaan di tricycle, kwarog. May isa, dua, talaw, upat, lima, inam, pito, walo, siyam, sampo, unse. Unsi kami amin, tataba daw. At to'y ti kwarta. Inkayag merienda. Wow! Kaasi kayo bay. Uy, nagano kwarta ni tataba daw. Nagadua, tataba daw. Parihag lang dayta. Sangariba o kwaraw. Ha? Aglaplapusanan nak iti kwarta. Iso nga ikan kayo may iti kwarta yaw. Ay na, agyaman kami, tataba daw. Ay no problem. Inkayag meriendan. No kayat yu ti arak. Ibagayo la kanyak tapay numan kayaw. Ay, kaya't mi pa'y tiarak, tataba daw. Uray siyang tataba daw. Kaya't kumuti arak. Ano kayat yaw? Saan kayaw nga agpasada? Tapay numan kayo lagay ni ti arak. Wan, tataba daw. Mala. Ijay balay ti paginuman tayo iti arak. Ay, wan. Kwarog. Ha? Ingka gumatang iti ado nga arak ijay tersina ni Marikwanang. Gumatang kamutain iti naimas a pulutan tayaw. Arigla daw, tataba daw. Awan maluga anak at tricycle ije paradaan. Napanangay dagiti tricycle driver. Agudo nga kuma, marikuanang. Ay, kwa, maribanang. Agdada amin iji balay da kabadong. Ha? Anya ti aramiden da ije balay da pari badong, maray. Nagpainom iti arak ni kabadong. Pinainom na dagiti tricycle driver. Anya? Ay, naibus nga rod tilakok nga arak taginatang amin ni Kwarog, maray. Ay, una yan aya. Sapay nagrigat ti agura iti sabali at tricycle. Anyaya ti mapan mo udungan ije ilay. Gumatangak kumangarod iti karni ti baboy. Tama kasinsida ni Inteng iti lauya. At damot lakok akar ni ti baboy, maray. Adda aya, maray. Sige, si kangarudan ti paggatangak. Nangin na lang iti 15 pesos ay iti per kilaw. Ngam iti per kilo ijay ilay, maray. Saan abalen, marikwanang? May sakilo nga ron akar ni ti baboy, ti gatangag. Nabardega ka. Madupay ti arak kan pulutan tayaw. Tataba daw. Aguma kayo kunak nga road, kwaraw. Big time ka talaga, tataba daw. Ay, saan matunay? Mabit lang Taday pakita ka na kayaw. Nay, kakautam matanday tabulsam, tataba daw. Kita nyo.
Makita yun da ito'y akwarta? Sus, Ha? Sagsasangaribo na ito'y! Ay, nagadumat ng tatabadaw. Nagaduti kwarta ma, tatabadaw. Ops! Sa inyo nga'y gaman Kitain nyo laing! Iparabaw ka dito'y lamisan. Wow! Ay, sang-sangwan tayo matanti kwartam, tatabadaw. Ay, wala! Impakitak ti kwartak, tapno mamati kayo, anagado ti kwartak. Makapapal ka, tatabadaw. Nagpus ko la sagsasangaribaw. Ay, kurang pa'y dayta Kwarog. Ada pa'y indulin kaw, ija parador kaw. Oray man agiinom tayo, ngagpapaknag. Agmalmalam ka nagpapaknag tumalain. Agmeriendak man, marikwanang. Anya ti kayat mamerienda ka ba dong? Spaghetti, kan prito a manok. Ikanak pa iti hamburger. Kan ikanak pa iti extra gravy. Anyat pagkit-kitaam dito tersenak ka ba dong? Fast food chain? Ha? Pumanaw ka dito, inawan tinasayat nga ibagam. Si kamay, marikwanang. Di ka lang maangaweng. Dakamot gayam dito tersin na pare ba daw? Ay, wan paray. Umayak man ag merienda. Magkapatag merienda ka? Apay, sika paray. Hanyat aramidam dito tersina. Umayak lang tugaw. Ha? Piman kamay, pare. Maray. Dua man na soft drink kan tinapay. Ag merienda kami man kini pare inteng. Mabitlaeng. Sigurado ka nga ilibre na iti merienda? Ay, wan paray. Nagano ti kwartak. Mabit lang Makitam da ito'y paray. Sus, nagado a kwarta? Sagpa 500? Nay. Ay. Ura la dimbakil da ita mulagat mo ang nakakita iti kwartak paray. Adto yan ti merienda yaw, kabadong, kapitan. Adto'y ti bayad, marikwanang. Keep the change. Nay, sigurado ka, kabadong? Weng, kukuha mo ti suklay. Nagado ti kwartak. Agmerindatan, parinteng. Ayos! Sampyon! Nangalaan nga ni Pari Badong iti adu a kwartana, inteng. Anda ka dumat ka bagyan na ija abroad. Aya, Sa nabalita saan mo't anaimot ni Pare Badang. Pinagmerienda anak iti libre. ay na inteng, saan ka amang namnama iti libre? Ah. Nangruna no ni Pari Badong ti agilibre. Nasingpit mo't ni Pare Badong. Sagpaminsan lang mo't asumro ti bulan-bulanan na. Kat, na, sa dinumanan ti papanam, nagpulos ka mat. Ijayan ta Pare Badong. Anya ti aramidam ijay. Mapanak makinin ni istorya adong. Amangan no agbayag ka manan ija balayda. Si Kamot. Itala nga umalatiwak iji balayda. Ibaga man ay nga agbayagak ijay. Ay, amamukan inteng. Ada kwarta ita ni Pari Badong. Amangan no agbartek ka ija balayda. Saan? Danag mo na yan. Saan nakagbartag? Banang dungo. Nagimas sentipulutan paray. Kukunti ba ako naman? Sabi yun. Basta sikap, pare inteng. Kababain mo't nukornik lati ipapulutan ko king ka. Tatabadaw. Merinday. Nay, si kamot gayam, kwaraw,
Mala, agtugaw ka. Agsyat tayo pa. Anda pa yaramidak ijay tanod outpost, tatabadaw. At dala ko maibaga kini Uncle Kao. Ibaga mo kuwara. Anda ngamin na sa Mayam pala dito. Agtugaw katagsat tayo. Ay, sayang ti kukod ti baka. Ha? Ayan ti kukod ti baka Uncle. Day taman nay, kwaraw. Ha? Agtugaw ka kiday, tagsyat tayo. Wow! Sinabawan ako, Kaud. Nag-imas na pulutan. Agsyat tayo. At pa iti crispy pata. Badang. Ha? Kapitan. Idisumlat na di talamisan, tuyang. Wow! At pa'y crispy pata. Ay, agsyatak nga rudan. Badlaw, inal daw kang agpainaw. Ang mga numaibos ti kwarta nga inted ken ka ni kasinsin mo iya, Brown. Di ka madanagan, tuyang. Ado pa'y tinabati a kwartata. Pawitan nak tumanay. Makamuka. Nagsingpad na ya kasinsin kaw. Pinawitan naklatan iti kwarta. Nga uray sa anak mo't dumawdawat. Amo na nga main a krisis ita dito'y Pilipinas. Gapo iti sakit a COVID-19. Basta ti kunana. Kinargaan na di itim ko iti kwarta. Awanan timbaga na sa balikan niya. Ay kat nagsingpet nga rod aji kasinsin mo. Saan anaimaw? Ado pa iti kwarta na. Engineer nga min ni di abroad ni kasinsin kaw. Iso nga ado ti kwarta na. Kanayon na bisay. Di na pa'y songsong batan di damdamagag kinkwana. Ay kat orayom nga umawag Bareng mangted manan iti kwarta ta. Wain tuyang. Naka-offline pa'y nga min itakay. Makumikom pa'y la iti trabaho na iti Canada. Adda ka di pa'y utang mikan ka marikwanang. Adda pa ay marituyang. Ay na, kunak man nubinayadan ni Badong dagiti utang may. Ururayak nga agbayad, ngam di nan samatan malagip dagiti sigod nga utang yaw. Ay naglukaw. Nagado ti kwarta may. Ngam saan pa'y mutgayam ang nagbayad. Mala siya kung tagbayad marikwanang. Mabit lang manu amain. Nagpuskol asag sa sangariba. Ala, kuntaro mo tabayada kaun. Kababain may, no agbayag pa'y ditalista am ti utang may. Nabayagan na nakuntar ko, marituyang. Namnamaak ngamin nga agbayadan ni kabadong iti utang yaw, tadun ti kwarta yaw. Mala, kita am nga rudon ditalista am numanaw, tabayadak adagusin. Mabitla ang maray. Daytoy, 733 pesos amen, maray. 733 pesos laang maray? Ay, nagbasi mo gayam. Barya laang kinibadong dayta. Iyay, nagpangasin abakbakitan. Nay, adda ka di bagbagam marikwana. Ay, awan maray, adda yamay. Sige, bayada kaun. Kalpasan ang mabayadak ti utang may, mapanak ijay grocery. Manggolpiak man iti ado akanon may kinibadong ka. Papanan nyo manan nga agulitag. Ay, ijay balay da pare badong adong. Unantay, mapan kami ijay balay ni Tata Badaw. Ay, anya manan ti aramidan nyo ijay. Mapan kami makiinistorya. Dungo. Unantay, mapan kami lang makiinistorya. Makiinistorya, wenno mapan agbartag. Saan kami nga agbartek? Dungo. Unantay, saan kami ngagbartag? Awan ti rumrumwar. Tulungan dak dito balay. Ta. Yakar tayaw jay dakkel nga aparador, tagdalusak. Mabiit kabila ang ije papanan may dungo. Unantay, mabit kami lang ijay papanan may. Basta awan ti rumrumwar. Da. Kadwan dak nga agdalaws dito balay. Ikatukpay dagiti sapot ti lawalawa. Awan ti baon ka. Numaminsan tunday ta ibagbagam. Dungo. Unantay, numaminsan tunday tayo bagbagam. Saan ang mabalay? Da. Basta kadwa indak dito balay nga agdalaws. No ipapilit yo ti kayat yaw. Agpada kayo abalunatag. Ha? Ay,
Apay ngamin nga ipapilit mo ti kayat mo Uncle. Ha? Kaungatan ni Antay. Naa. Antay, ay Antay tadalusan mi kini Uncle Intay. Itay pay ngamin nga ibagbagakin ni Uncle ngagdalus kami. Ang ipilit na mapan kami di balay ni Tata ba daw? Wow, makitam inteng. Si kamot gayam ti mga awis kan ni Kuarog amapan ijay balay da pari ba daw? Kuwarag. Hagsagana ka. Inakagdalusan Antay. Na. Naniwutan ating maray ni Kuarog. Ay, inteng, Ah. tulungan mo ni Kuarog nga agdalaws. Tadapay aramidan. Uwan dungo. Mapada ka. Nasaya tay mawag ka, Kasinsay. Ada ka di ibagam. Wan kasinsen. Gumata nga kiti daga dita Pilipinas. Anda nakasarita may papan iti dayta a daga. Kasta ka day, Kasinsay. Wan kasinsen. Jay pawit ko a kwarta kan ka ti pagbayad ko iti daga. Anya? Umaita nga aldaw dita balayaw jay kinasarita ka mang kita. Kan mang bayad iti daga agatangak. Kwarta. Kunam, Kasinsay. Umay ita dito'y balay may, jay tawa nakasaritam. Wan kasinsen badong. Ha, Pasensya ka no itala nga imawagak manipot impawit ko ti kwarta. Magumi ko magamin dito'y Canada. ha, Panggap kon ti agawid dita Pilipinas. Kaya't kon ti agfurgud. Isaga namon ti kwarta. Taumay alaan jay pinusga nga agbayad. Ken mangkita iti daga agatanga. anya. Tulungan nakparinteng. Eh. Pangasim, inlibre ka pa iti merienda ken arak. Nagpulutan ka pa iti naimas. Isu atulungan na kaon. Pautangan nak iti dakil agatan pare. Diyos ka. Saan mo matgayam akwarta dagiti ginastos mo? Pangala nga iti dakil agatan. Ay, Awan to pa'y maigatang ko iti pumadak. kasano nga rodin pare. Umayon di manghala iti kwarta. Nagastos kun di kwarta nga impaw iti kasinsin ko pare. Basol mo. Ay. Nakakita ka lang iti dakil agatan. Ingastos mo aminay. Kunamlan bilyonaryo ka nga gastos. Pasikat ka ngamin. Pare, di ka nagsaw iti kasta. Ang mga no'y pabalod nakti kasinsin ko pare. Sure ipabalod na ka. Ah, Agam di ka madanagan, ta sarungkaran kanto iti pagbaludan. Ay, diyak kayat ti mabalod, pare. Diyak kayat. Ay, basol mo. Ay, diyak kayat. Nagtanto mo taging babaknang ka. Ah. Anya nga ita. Idarum na kanto, di kasinsin ma. Ay na, tatabadong. Narigat ti agim babaknang. Anya nga ita, ison ti nakaisagmakam. Ala sigay, diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyaser. Ken iti direksyon Fergie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.